Karbi Anglong Autonomous Council along Chokomaratum Kart ke patu besi apor arni ke padang. Maibong alam ki pen difo hiti adang me theng tompen armu ka cheng sai ke deng. Paglangso hempu cases unit atumpen hacha ke kan ki pajut siarni lucky draw ki padopon. News time along pen kato ko phanta kardom pachariklo nanarju ponik tha biotang ton pen pinangan arni pen Karbi Anglong Autonomous Council sai khiatum kart ki pathu pen arni ki padam boma birta arjulong bomlo lason sipini arkoi ni phai kora ser cap arni card news la pen kapre ka pherang khiatum Karbi Anglong Autonomous Council ke dam hot kart ki pathu sai ke thegdam sulong puthak card news sai hempi along birta nangli Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rajesh Inghia Phan Council along Chokomaratum kart ki pathu alam pherang khiatum pen pachini damlo lapen laso puthak sitame pherang khiatum pen lamthe karju pona hot Deputy Chairman pen ki jai pon ke nonamat Karbi Anglong Autonomous Council Chairman pen labang solama puthak chingbai pon si action ke Inghia Phan sai deng pon po lapen laso sai mate ladak kart ki pathu ke chokti thektik lo Karbi Anglong Autonomous Council la ke ingthira din lasila so kart ki pathu tum anaphat action NG kuzi pherang kya thingnu ningji Sia hopper non footage nalito nang paklang so footage aputha ke thek long pen stamelo directly to council banke kangthir jiradim ala sila son ke dopo nilihin pen stamela banke so dak pen nilitum non council chairman ke hai pen stamelo la so lama putha chingwai po ke alang litum pan stamelo so post notice stamelo office aniom ateng pen stamelo kupima ke claim po ningla banke nilitum chairman pen tong sekot nilitum chingwai po kupia step si enjima la banke nilitum jungjung kosung nili pen amastamelo RD pidun po je lason activities pavedeji apanstamelo nilistame full support dun po chairman along la pen lason pavedeji fan nilitum katu goe phanta warning sitamelo mo theklong le pavedeji fan sitamelo nilitum last por ke sodak pen sitamelo nilitum action ke en ponji fan nilitum bori pon Maibong alam kia pothak arkoi ni phai koraner cap arni gasna por 5 for raj team apor malompen Dimasa Students Association atupen kachipatir people along KSing longpho KYO NGO NDNH hamphang song inkora pli KSA Lamding Road HSDC RYA lapen Aisa tup jarap chitodun Kedam tangani Dimasa Maibong along nagalim apothak kachasong bomahot Assam Police atum helike apen apran kenam atum apan ahokpet kangsai long nang jipura Assam Gofapan Asyang Tong kachipado sai kedeng pado DSE Karbi Anglong District Committee Kongchun Bang Satya Brad Kembrai ahin pen pherangke tum karju ahot lam theke jai pon ke methang along ri kachirai kom chipura nagalem aputha kachisong bomahot hele amuke apke chokchedat lo la solar lathi charge rubber bullet tear gas hehui pensi siding nangchi apodlo pusi pherangke no lam the jai etu manav adhikar ain ulonghon kori kini jenaka dhonor amar Dimasa nirdukhi হেতে শান্তি প্ৰিয় আমি হিন্দুস্তানৰ এটা হিন্দু ভাষী মানুহ আমি ইয়াত কোনো মানে কমিউনালৰ কথা কোৱা নাই বা ৰিলিজনৰ কথা কোৱা নাই হিন্দুস্তানত আমি ডিমাসা সকল সদায় হিন্দু বুলি নিজকে ভাবো গ্ৰেটাৰ সেন্সত আমি ভাৰতীয় কিন্তু অসমত থাকি অসমত শান্তি প্ৰিয়ভাৱে বসবাস কৰি আছিলো কিন্তু কেইদিনমান আগৰ নাগালী মিছুলৈ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যেনেকা ধৰণৰ বস্তুটো উলাই নিদিলে কথাৰ ওপৰত মানুহৰ এটা সিহঁতৰ গাঁৱৰ ভিতৰত থকা মানুহসকল সিহঁতৰ শিক্ষিত নহয় হয় কিছুমান চৰকাৰী ক্ষতি কৰা এটো অলপ দেখা পাইছে এটো হোৱা নালাগিছিলে কিন্তু হলেও যে তাৰ অৰ্থ যে গুলি চালনাৰ নিৰ্দেশ দিব এটো মই ইমান আমি কেতিয়াও তাক মানি ল'ব নোৱাৰো আৰু তাৰ পিছত আগতে আপোনালোকে জানে লাঠি চালনা কৰিব লাগে তাৰ পিছত টিয়াৰ গেছ আছে বুলেট এই প্লাষ্টিক বুলেট ইউজ কৰিব পাৰে এনেকা অৱস্থা হোৱা নাছিল নেকি যেনে গুলি চালনা কৰিব দিলে নহয় এনেকা ধৰণৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে এই বস্তু অকল ডিমাসাৰ লগতে নহয় আমি আমাৰ ভাৰতত সকলোৱে এইবোৰ মাতিব লাগে যি জনজাতি হওক আমি আহ্বান জনাইছো তেখেতসকলে ইয়াৰ ওপৰে দুখিক ভালকৈ নিৰাপত্তা মানে সাব্যস্ত কৰি মানে সিহঁতক চিনাক্ত কৰি মানে কিবা শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ বাবে আমি চৰকাৰৰ পৰা আহ্বান জনাইছো
Hempu KCS unit paglang sotun pen cepatir piponsi kedam tang arkoni phai krip pli arni pen pinini phai corner cap arni an hachakikan kipatopona biota kadni salong biota nangli. Hachakikan lapen ason kacepati asai kedeng pon padosi piniki jutsi arni Hachakikan lucky draw mate bahaka chelang asai piman pontu pini labang so mai dhan sing rong par pensi chari pondo lapen mai ke phalam the klar dak pen jersong rong par pensi jai pondo labang so mai long alhuisar poman pen kachetong don em jogat singing ti phabang jangal hiaman pen VDC chairman Riso Singnar Balipathar Lamps Chunbang Honoram Singnar Nilip Dhonsuri KCS Jonel Committee mai pu Romesh Singnar lapen Chunbang Kangbraing ti Ratsai Klembang Samson Timung Billboard so SGB ronga sart helapen kethi geding atum chetong don renti alwi sarpo man pen ka chetong don ing ti pen lam theke jaipon ke hacha ke kan lake sok rod et pen sok ke roi alira lon pen riso e jang atum sok ke roi ninge cheparong ake kan lasi non apuson karbia jutang ke pangchu ponver thekje aphan bidi sore he huita than pachini kewang janing kan pen non apusona sailong anju se ka chirap ka cheto don je aphan ta mailong lam the jaite kan Namalam sopor panthina parman biota untuk meniksina. Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Aturkimi Academy Rukasen Amlapati Difu 782460 affiliated to CBSE New Delhi. Admission open Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like boys and girls hostel, audio visual teaching aid with projector, smart class, Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihen amo piputat biotalong bangtulo Harokhat Sports Association penon hejong Harokhat Indoor Stadium along kipajut nerkep angdeng badminton kacipate biota kadisalong biota nangli Nerkep angdeng badminton kacipate along dipo sorsi aprang sianong e chepalong lapen aduntu anong iabangke Harokhat sorsi chepalong Harokhat Sport Association maipu brojen timung pensi laso kacipate ing puponlo Harokhat langhin bokole dipu lapen nogong angpong laso kacipate dipo riso banghini Miridul rong pi lapen amrid rong PC aprang sinong e chepalong lapen aduntua nong iabangke Haurogat ariso utpol saikia lapen sumon depna datum si chepalong ponlo Difu Kalyan Ashram along Surinakri Troxy Label Crane Cabaning Kana Parman, Ben Kasalok, Pon Waisong Boys Hostel, Kacheleng Pavers Block Atawar, Carbiano, Tonamas Council CM Tuliram Ronghang, Aditeng Pen Arkoni, Pine Corner Cap Arni, Kangpu Pona Biota Cardisalong Biota Nangli. Difu Kalyan Ashram along Waisong Boys Hostel, Kacheleng Paver Block Atawar, Kangpu Pona Mailong, Carbiang Long Tonamas Council Abitung Pen Chairman Horan Singh Bay, Iamatum Prodip Rongpi, Omar Singh Tiso, Kache Rongpi Pipenan Parta, MSC Atum Lun Singh Teron, Ram Singh Timung, RSS Pen Har Singh Teron Pen Chenglok Pen Anket Hekedingatum Chitong Dun.
Biar tabang kila pasi kang ton poniklo, like bang te kanus channel, do me thak me kurwang tu.